Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Shamunpashun imanalla y a Dios bendeciachun nishpa kunanpish kikinta acompañangapak shamuni. Kay programawan tukuchinchik willagrichun mingashka San Pablo Timoteo Monjipata kishkashka libromanta. Kunanka rikushun capítulo 4 manta. Kaypika rimakunmi alliwilli evangelio taka willanatik parlanatik ministerishkata. Acompañashpakati. Chay willashkarka Willashkati, parlashkati mi kanakan. Tukuy tandanakushka krikkunamanmi kay mingayta kay mandashkataka sakishka. Alli willayta parlana, alli willaytaka yachaq sayachina. Mana chaylla, chinallatik yachakuqkunatapish runakanchik. Hintikunaka Jesucristo manta alli willay evangeliotaka uyanami kan. Ñukanchikmi chaytaka runakanchik. Ñukanchikmi responsable kanchik. Hintikuna Jesucristopak huyiymanta uyachunka. Kay mundo kay pachapika ñami 7.000 millones yalli hintikuna kawsanchik nin. Tukuy paykunamantaka kasin chawpikunallami y a Diospak shimitaka uyashkakuna. Chawpikunaka kutin manari uyashkachu alli willay evangeliotaka. Y a Diospak shimipi apóstol Pablo nishkashinaka manapi willakpika imashinati uyankakuna. Chinakakpika kay programapika kimsa tapuykunata kutichishun. Imashinati Diospak shimitaka willanakanchik. Verso 1 y verso 2 pi kayta rimakun. Kaypika rikuitukunchik apóstol Pablo Timoteo mingashkata. Diospak shimita willachun.
Dios rimashka shimikunata yachachichun. Mana ñukanchik yuyayta, mana ñukanchik yachashkata, mana hintikunapaq yuyaykunata o filosofiaskunata. Kishpichi Jesucristo kashuyanmi munanmi paymanta willachun. Paypak shimita yachakchachichun. Y chaymantami ñukanchikka riksina kanchik, yachana kanchik, kawsana kanchik, shuktikkunaman yachachi tukunkapaq Diospak shimita. Kunanka hintikunaka imatapish willankuna, imatapish parlankuna. Ñukanchikka Diospak shimi, Biblia nikushkata rimakushkatami yachachina willana kanchik. Chinakaqpika imashinatij Diospak shimita willashun, kallaripika ninmi uyakpi, mana uyakpi. Castellanopika nikun a tiempo y fuera de tiempo. Verso 2 chayta rikunchik. Chinashpaka ñukanchikka manatij kungarinachu kanchik utkashpa impiño Diospak shimita willana parlana kashkata. Hintikuna ministin uyanata Diospak shimita Bibliata. Mana ñukanchik Diospak shimita willakpika hintikunaka hatun llakimanmi ringa, chingaringa kunami. Chaymantami ñukanchikka uyakpi mana uyakpi parlakuna kanchik, willakuna kanchik Diospak shimitaka. Tayta Diospish pay apunchik Jesucristopish rikukuqpimi kanmanka kaytaka mingani. Diospak shimitaka uyashanijpi, mana uyashanijpipish alli yuyayta hapingakama willakuylla, rimakuylla, kunakuylla, ama phiñarishpa alli shunqwan yachachikuylla. Ñukanchik maypi kawsanpi tiyanmi hintikuna manari Cristo Jesusta riqsiqkuna. Achka hintikunami kawsan ñukanchik iglesias, temploskuna khuchullapi, shinapish paykunamanka manati willashkanchikchu Diospak shimitaka. Shamunchik cultuman, saludanchik, llukshinchik, mana rimashkanchikchu Cristo Jesusmanta vecinukunaman. Evangeliotaka willana kanchik, shuktikkunata Cristo Jesuspagman pushamuna kanchik, chaypimi rikuchikunchik ciertotik arrepentirishkata ñukanchik. Katikpika willana kanchik alli willi evangeliotaka alli yuyayta hapingakama. Diospak shimi Bibliata alli rikuchina kanchik chaypaqka. Cristo Jesusta mana riqsiqkunaka tapuykunata micharin. Chay tapuykunataka Diospak shimiwan Bibliawanmi kutichina kanchik. Chaypaqka ñukanchikmi yachana kanchik. Achka hintikunami mana alli yuyaykunata charinkuna paykunapaq yuyaykunapi. Y chaymi mana sakinkuna Cristo Jesusmanta alli willay paykunamun chayachun. Achka hintikunami mana krishpa kawsankuna. Mana kutichishun ningi Diospak shimi Bibliaman. Chaymantami alli yuyayta hapingakama willakunalla, rimakunalla, kunakunalla kanchik. Kimsapika alli willi evangeliotaka parlana willana kanchik kunashpa shina. Huchapi kawsakuqkunataka rimanami kanchik ñawi ñawi sinchita, rimanami kanchik Cristo Jesuspak huyaywan. Riqsichina kanchik, yuyachina kanchik paykunaman, chashnalla katishpaka hatun llakimun rikushkata, chingarinamun rikushkata. Desanimadokunataka animachinami kanchik. Pero huchapi kawsakuqkunataka rimanami kanchik, kunanami kanchik, y a Diospak shimiwan. Chuskupika alli willi evangeliotaka parlana willana kanchik pacienciawan. Kaypika rimakunmi mana ñukanchikka umana kashkamanta, mana ñukanchikka krichina kashkamanta, mana ñukanchikka manchachishpa chaskichik Jesucristo shamuychik ñawpawan nishpa, mana chayshina ñukanchikka krichina umanachu kanchik, manchachinachu kanchik. Achkakunami mana kutin wacharishkakuna, makita alsashpapish, ñawpawan pasashpapish. Ari, convidana kanchik Cristo Jesusta chaskichun Cristo Jesuspanman shamuchun. Chaypaqqa kutin mana ñukanchik imata ruytukunchikchu. Shuyanami kanchik Diospak huchayllak Espíritu Santo llatik trabajachun, imata runakashkata rurachun. Ñukanchikka predikana kanchik, ñukanchikka willana kanchik. Hintikuna, uyaqkunami aqllana kan, hintikunami chaskina, hintikunami yuyarina kan. Ñukanchikka mana pita krichinchikchu huchamanta kashkata runamanta y a Diospak juiciomantaka. Huchayllak Espíritu Santo mi krichitukun. Convidashun, rushinapish ama tangashpashina krihtaka ama rurashun. Achkakunami Cristo Jesusta chaskinkapaqka, achkakutin ñawpaman ña uyashkakuna kishpirinamanta. Achkakuna Diosta mañakushkakuna chay runakunamanta, chay warmikunamanta. Y chaymi paykunaka tukuy hintikunapa ñawpaqpika makita alsash krihtukunkuna tukuykunapa ñawpaqpi. Mana Cristo Jesusta chaskishun niqkunataka khuyaywan rikuna kanchik, mana phiñanachu kanchik. Chinallatik pichkapika alli doctrinata charina kanchik. Kayka nishaninmi ñukanchik alli willay ñukanchik parlashkaka Diospak shimimanta lluqshina kan, Dios rimashka shimimi kana kan. Diospak shimita willaqkunaka mana kanchikchu Bibliataka ñukanchik imanishkata, ñukanchik munashkata rimachinkapaq. Ashtawanpish willana, yachachina kanchik Dios imanishkata. Ama Diospak shimi Bibliataka okupashun ñukanchik yuyashkata, ñukanchik munashkata valichinkapaq, hintikunamun rikuchinkapaqlla. Tiyanmi hintikuna krichishun niqkuna paykunapaq experienciawan, paykunapaq muskuykunata parlash,
achkakuna ninkuna ñuka wañurkani y Dios ñukata pushashka hawapachaman purinaman chinallatik chaypi washaka chaypi rikushkani mana ñuka tukita parlaypaq kan tukuy rikushkakunata chaypi washaka kuti ukupachamun pusharka tukuy chaykunata parlayta kallarinkuna pero mana Diospaq shimita mana alli doctrinata rikuchin parlan willan Diospaq shimi Bibliatami ñukanchikka parlana kanchik kashkata achikllatamin rikuchina kanchik kishpirinamanta rimakushkata Diospaq shimillapitik katik tapuyka kanmi imamantatik ñukanchikka alli willi evangeliotaka willana kanchik predicana kanchik o mana kashpaka imamantatik kriykunaka Diospaq shimita willakunchik parlakunchik chay tapuyta kutichinchik kaykunawan kallaripika ñukanchik evangeliota willana kanchik Cristo Jesus kutin tigrana kashkamanta apunchik Jesucristo shamushpami pay mandanapika kawsaqkunatapish wañushkakunatapish paykuna ima rurashkata rikuchinga Tayta Diospish apunchik Jesucristopish rikukukpimi kanmanka kayta mingani nin Apóstol Pablo Timoteomun rimashpa Apóstol Pabloka shuyakurka Apóstol Pabloka kawsarkami kishpichik Jesucristo shamunata shuyashpa chay esperanzawan ñukanchikpish chay esperanzallata micharinchik Chinakaqpika ñukanchikpish alli willaytaka parlanami kanchik mana kayka shuk aqllaychu kan mandashkami kan alli willay evangeliota parlana willana chinallatik yachakuqkunata runaka mana kayka ashakunapaq ruraychu tukuy tandanakushka kriykunapaq ruraymi shuk punlla Cristo Jesus shamushpa tigrashpaka ñukanchikta tapungami ñukanchikta mañangami chaymantami ñukanchikka utkashpa shina alli willay evangeliotaka parlakuna kanchik willakuna kanchik Chinallatik allimi kan ñukanchik tapurina maypitik ñuka Cristo Jesusman pushamushka gentikunaka mashna watakunatatik ñukaka ñakrikani kuyashka uyaqkuna achkakunami uni watakunata ñakrikuna kanchik apamushkanchik pushamushkanchik Cristo Jesuspaq chakiman achkakunata shinapish achkakunami ni shukllatapish kaykama mana pushamushkanchik Cristo Jesuspaq chakiman ña uni watakunata krikuna kashpapish maypitik ñuka Cristo Jesuspaqman pushamushka gentikunaka kunanlla Cristo Jesusta kriykunami Cristo Jesuspaq chakimanka shuktikkunata pushamun paykunaka punta joyita charishkamanta ña uni watata kriykunaka samarikunchik ña uni watata kriykunaka ama ña rikshinami tukunchik tiyarinata mana mayman kuyurishuninchik ña mana imata rurashuninchik ña mana alli willaytaka parlashuninchikchu willashuninchikchu shuktikkunaman allimi kanman shinakaqpika kunanlla Cristo Jesusta katikkuna rikuchichun chay yuyta kuchun chay munay chay yuyta tarpuqshina kachun ñukanchikpi achka gentikunami ña uni watakunata kriykashpaka kasilla kawsayta charita kallarishkanchik purita purinchik kawsayta kawsanchik y chaymi hatun llaki kan kuyashka uyaqkuna chayshina kawsayta sakishun ashtawanpish ya Diospaq munayta paktachinata runata sustarishun tukuykunallatik kikinpaq ñukapaq tukuymanta yallika ñukanchik congregacionpaq iglesiapaq rurayka kanmi chingarishkakunata Cristo Jesuspaqman pushamuna chaymi ñukanchikpa ashtawan hatun ruray hatun mingayka kan chaypaqmi Dios kikinta ñukata aqllashka kayashka chay ruraytami charinchik shinallatik ñukanchik alli willay evangeliotaka parlashpa willashpa katina kanchik pandata yachachijkuna mirarikushkamanta pandata yachachijkuna rikurikushkamanta verso 3 manta 5 kama chayta rikuytukunchik lobukuna atuqkuna ovejakuna shina shamun hawalla krichikun hawalla pandachikun tandanakushka kriykunata ovejakunata rimakunmi kaypika ña mana ya Diospaq shimita uyashun ninkakuna gentekunaka novelero tukunchik kay tukushka chashna tukushka ima yanka parlukunata uyashuninchik parlashkata hawapachamun rirkani chaymanta ukupachamun rirkani hawapachapi angelkuna kantishkata grabashpa apamushkani chayta uyachikuni chayta shamuychi uyashun chayshina parlukunata munanchik uyanata gentekunaka yuyaypi conductapi kayman chayman kuyukuq shina kan shinapish Timoteoka mana chashna kashkata rikunchik payka sinchi sapita charir payka alli kriq sinchi kriq karka y alli doctrinapi katikushkata rikuytukunchik mana laduyarka mana karuyarka ñukanchik congregaciones iglesiaskunapipish chayshinallatikmi ministinchik sinchiyanata carácterpi sapiyashka kanata alli doctrinapi tandalla wiñashpa katina y Jesucristo manta alli willayta parlashpa willashpa katina kanchik shuktikkunaman mana sakina kanchik shuktik pandata yachijkuna ñukanchik sirikta aysashpa shina richun katirashun alli yuyaypi ñukanchik krinaka mana ungushka shina sukana kan ñukanchik krinaka sinchiyana kanchik alli doctrinata charirashpa katishun Diospaq shimi Bibliata rikurashpa katina kanchik achka tandanakushka kriykunami kay punllapika shuktikpi ima nishkakunata uyashpa purinchik ashtawanpish ñukaka nimunmi kikin congregacionpi sakiri
kikin congregacionpi ashtawan yachashpa kati. Wakinkuna kayshina tukunchik, kanllakunapi mikushpa purinchik, kanllakunapi mikushpaka ñukanchikka problemastami charishun salud partepi rimashpa. Mana salud partellapi, chinallatik ñukanchik kikin warmiwanpishmi problemasta charishun. Nita kallarishun, chika kaypimi alli yanun, kaypi alli sumakta mikurkani, kaypika mana alli yanushka nishpa, chaylaya problemakuntami charitukushun. Kikin congregacionpi yachashpa sakiri, ama mashkaychu urapi hanakpi shuktikkunapi. Tiyanmi alli librokuna, radiokuna, televisionpi, sumak yachachikunami tiyan, pero shina kajpipish chayka ashallami kan. Tukimanta yalli ashtawanka kanmi mana allikunalla. Chaykunaka ñukanchiktaka llakichi tukunmi. Ñukanchikka mana rizana, mana uyana, mana rikunami kanchik wakin imakunata karin. Chinallatik ama kungarishun, Apóstol Pablo llakirirka, sustarirka, Atenaspi hintikunaka, chingarishka kawsakurkakuna, roscalla Diosta adorashpa katirkakuna. Chaymantami llakirin paypak shungupi, sustarirka, chingariku hintita rikushpa. Chasnallatik kay punllakunapipish rikuytukunchik hintikuna imashina pandarikunkuna. Imashina hintikuna Diospak shimita yachashkawa, Diospak shimita uyashkawa, pandañanta katikunkuna. Chayka llakichinmi, llakirinchikmi chayshina rikushpaka. Shinakakpipish ya Dios ñukanchikta ayudachun, ashtawanka katirangapak, charirangapak chay alli doctrinata, y chinallatik yachachishpa, willashpa katingapak, harkashpa katingapak, ama chayshina mana alliñanta katishpa richunkuna. Tukimanta yallika chinallatik mana hatun tukushkakuna kanakanchik. Ñukanchikta kaminga, ñukanchikta huchachinga, ñukanchikta rimanga kunami, alli doctrinata katishunikpi, kashkata ti Diospak shimita yachachishunikpika. Shinakakpish ñukanchikka alli doctrinapi katina kanchik, Diospak shimi nishkatami katina kanchik tukimanta yallika. Verso 5 pi rimakun shinallatik, ashtawanpish kanka alli yuyayuq kanki, ima llaki shamukpipish apashpa, alli willayta rurana kashkata rurangi, kan rurana kashkataka alli paktachingi. Ya Dios kikinta ñukata kayashka tuki kawsaypaq. Ñukanchiktaka mana ya Dioska kayashkachu chikanchishkachu asha watakunapaqlla, asha killakunapaqlla, alli punllakunapaqlla. Ya Dios kikinta ñukata kayashka, Dios kushka ministerio kakanmi wañunga kama. Chaymanta ñukanchikka mana killakuna kana kanchik, chaymanta ñukanchikka alli yuyaypi katina kanchik, mana hawahawalla maypish kachun katikuna kanchik paktachishpa Dios mingashkata. Tiyanmi hintikuna, tiyanmi krikuna, pikunata cuidana kanchik, pikunamanta Diosta mañana kanchik, pikunaman yachachina kanchik espiritualpi wiñachishpa katina kanchik, y chayta ñukanchikman Dios mingashka. Cristo Jesús manta yachachishpa katingapaq, Cristo Jesús paykunapaq kawsipi rikuringa kama yachachishpa katina kanchik. Shinapish hintikunaka yanga parlukunatami uyashuninga. Diospak shimitaka mana krishun, mana yachashuninga kunachu, mana uyanata munanga kunachu. Shinakakpipish ñukanchikka uyashunikpi mana uyashunikpipish Diospak shimitami yachachishpa, rikuchishpa katina kanchik. Shinallatik ama kungarishun, kikin ñuka kayashka kanchik Jesucristo manta alli willayta parlashpa willashpa katingapaq punllanta. Apóstol Pablo kaña tukuchigrirka ya Dios mingashkata runata. Apóstol Pablo ka allimi kallarirka y allimi tukuchikurka. Y chaymanta paynin ñukapak shuk corona tiyakun, Cristo Jesús ñukaman chayta kunga nishpanin. Chaytaka rikuytukunchik verso 7 y verso 8 pi. Apóstol Pablo ka kunanka Timoteo paypa yachakumun sakikurka, chayta mingakurka. Apóstol Pablo ka preso karka, paylla karka, paymi kishkan kay ministerio taka Timoteo paktachishpa katichun. Achkakuna kay punllakunapish, ya Diospak ñawpan ña rikunkuna, tigrakunkuna. Dios kayashka karikuna, Dios kayashka warmikuna. Shinallatik ñukanchik yaya mamakunapish, ñukanchik wawakuna, Diospak shimita willachun nishpaka, ñukanchikmi willana kanchik. Wawakunami rikuna kan ñukanchik Diospak shimita willakta. Dios kayakunmi achka karikuna warmikunata, Diospak turaqkunata paypak ñawpakman, wañukunkuna ña. Chaymantami ministinchik, ñukanchikpish kutin willashpa katina. Shinallatik yachachishpa katina, mingashpa katina, shuktikuna, ñukanchik yamana kaypi kaqpika paykuna willashpa katichun. Tukuchinkapaqka shinapish kayta yurina kanchik. Alli willi evangeliota predicangapaq willangapaqka llakikunata apanami kanchik, llakikunata sufrinami kanchik. Verso 9 y verso 10 pi kayta rimakun. Riksishkakunapish, paywan apanakunapish sakirka kungarirkami. Pablo nin Timoteoman ñuka solollami kani. Amarik tamia punllakuna shamukpi apamuy raku churanakunata, librokunatapish. Sufrirka llakita aparka paylla kashkamanta. Apóstol Pablo ka paylla sapalla kashkata rikuytukunchik. Imashinami kishpichik Jesucristopish jueves punllata Getsemanipi kashpa chakatanapaq ka paylla karka. Discípulukunaka dormikurkakuna. Chasnallatimi ya Diospak obrata ruqkunaka chayshina llakikunata apanakanchik y charinchik.
Apóstol Pablo kachiriwan kashka kanga, tukimanta harkashka, mana tiempo tiashka kanga. Kay punllakunapish Diospaqta ruwaqkunaqa tukuylaya llakikunatami apana tukunchik, pasana tukunchik. Imamanta harkarina tukunchik, imata mana charinchik, mana paqta tiyan, tukuy chaykuna. Gentikuna llakichin, congregación ukullapitik, chinallatik kanllamanpish. Alli willi evangeliota phiñaqkuna tiyan, chaymanta mana kasunkuna. Verso 14, verso 15 pish kaykunata rimakun rikuchikun ñukanchikman. Fierrukunata takashpa imatapish ruraq Alejandroqa ñukataqa tukuylayami llakichirka. Pay ñukata llakichishkamantaka apunchik Jesusqa chashnallatik tigrachichun. Payka ñukanchik willakuqpika tukuylayami harkarka. Kantapish llakichingallatakmari yuyaypi purinki nin. Tiyanmi gentikuna, harkashunikkuna, iglesia ama wiñarichun. Phiñachikkuna. Kay killkakunaka achka llakillami kan. Juezkunapaq ñawpaqpi ñuka punta mitsarikuqpika pi mana ñukata yuyarirkakunachu. Tukuykunami kungarishpa shitarkakuna. Paykuna chashna rurashkataka Diosqa amalla yuyarishkakachu. Tukuykuna shitakpipish apunchik Jesusqa ñuka huchupimi karka. Imata ruray tukunatapish paykukpimi willana kashka alli willaytaka tukuy mana Israelkuna uyachun. Paykunamanpish willay tukurkani. Payllatak ñukawan kashpami leonpaq shimimanta kishpichiwarka. Apunchik Jesusmi ñukataka tukuy millaymanta kishpichishpa hawapachapi pay mandakunpi kangakama wakichinga. Paytaka wiñi wiñayta sumakyachishka kachun, chashna kachun. Ya Diospaq obra ministeriopika achkakutin ñukanchik sapalla kashkata yuyanchik. Michijkuna pushaqkunataka gentikunaka achkata mimañan. Kunachun nin, Diosta mañachun nin, visitachun nin, ima tapuykunawan shamun. Shinapish wakinkunallami ñukanchiktaka nin, imashinatik kanki pastor. Wakunapaq matricula escuelapaq colegiopaq charinkichu. Kanpaq salud allillachu, allichu samarikunki. Dios kanta bendiciakunchu. Kanpaq warmi, kanpaq ungushka karka ñachu alli tukun. Charinkichu hambikunapaq. Mana chaytaka uyanchikchu tapushkata. Hasta wampish ninkuna pastor kaun rimashanini, ñukata ayudachun nini, kayta rurachun nini, imatati ninki, imatati rurasha, chaypaqmi kayan. Kaywanka rikuchikunimi michijkuna ya Diospaq obrapi kaqkuna sapalla kashkata achka gentikunapaq huchupi kashpapish hatun iglesiata charishpapish achka kuti sapalla kashkatami yuyanchik. Ñukanchikpish ministinchikmi ñukanchikwan kachun, tapuchun, ayudachun, animachichun. Gentikunata ayudankapaqmi kanchik, chaypaqmi Dios ñukanchikta kayashka y chaytami rurana kanchik. Achka Diospaqta ruwaqkuna riqsiritukunchik Jesucristuwan. Apóstol Pablo imashina rikurishka shinallati. Tukuy ñukata sakirkakuna nin. Shinapish Cristo Jesusqa mana sakinchu. Kikinpish ñukapish chashnallatik charikanchik. Cristo Jesusqa mana sakinchu. Tukuy riqsishkakuna, tukuy kungarikpi sakikpipish Cristo Jesusqa paywanmi karka. Mana sakishkachu, mana kungarishkachu. Shinallatik achka uyaqkuna, kikinkunata mana chari visitarka pushaqkuna, liderkuna. Ashtawan kan ministiki ora. Ungushka kaqpi, llakiwan kaqpi, mana chari kanta rikunamun shamurka, mana chari visitarka. Shinapish Cristo Jesusqa kanpaq huchupimi. Shinapish Cristo Jesusqa kantaka mana sakishkachu, kantaka mana kungashkachu, kanwanmi kashka hatarichinkapaq. Wakinpi karin, ni familiakunapish mana yurishkachu, pastorpish mana yurishkachu, pushaqkunapish mana yurishkachu, shinapish Jesucristoqa kanwanmi kashka. Shinapish chay tiempokunata Dios kushka, ashtawan kikin yuyita hapichun. Mana runakunapi, mana gentikunapi shunguta churana kashkata ashtawantika Diospi ñukanchik shunguta churankapaqmi chaykunata kushka, chaykunata pasachishka kishpichik Jesucristo ñukanchikta. Verso 17 nishkata amati kungarishun. Tukuykuna shitakpipish apunchik Jesusqa ñuka huchupimi karka. Imata ruray tukunatapish paykukpimi willana kashkata kukpimi. Willana kashka alli willaytaka tukuy mana Israelkuna uyachun paykunamanpish willay tukurkani. Payllatak ñukawan kashpami leonpaq shimimanta kishpichiwarka. Chay confianza charishun. Cristo Jesusmi ñukanchikwan y Cristo Jesusmi paqta. Achkakuti ñukanchikpi chashna kashkanchik, pero Jesucristoqa ñukanchik huchupi ñukanchik ladopimi kashka. Chinakaqpika huyashka uyaqkuna, rimashkanchikmi imalaya ñukanchik predikashpa katina kashkamanta uyaqpi mana uyaqpi. Predikana kanchik evangelio alli willaytaka Cristo Jesus mandashkamanta. Gentikuna Cristo illak wañukushkamanta, hatun llakimu rina kashkamanta, Jesucristo tigrana kashkata yachashkamanta. Shinallatik Jesucristo manta alli willak runakuna, warmikuna ña wañushpa hawpachamu rikushkamanta. Kay mundo kay pachapi gentikuna ashtawan mirarikushkamantami willana predikana kanchik.
Shinallatik alliwilli evangeliota predikashkamantaka llakikunatapish apanakanchik phiñashka, mana rikunachishka, wakinpika kullki illak, surana illak. Tukuy chashnami predikashpa katina kanchik alliwilli evangeliotaka. Paktachishpa katishun Dios mingashkata Dios mandashkataka. Kallarishun Dios pakshimita willashpa shinakakpi. Kayka mana aqllanachu kan, mandashkami kan, tukuykunami predikana, tukuykunami willana kanchik alliwillaytaka. Dios pakshimita willashun, Dios rimashka shimikunata. Ama sakishun kunan kay punllapi lobukuna, atukkuna, pandata yachachinakunawan, panda yachaykunawan shamushka, pandachishun nikunkuna. Mana yachakriqkunata umakun krichikunkuna. Chaymanta ñukanchik ashtawanpish Dios pakshimita yachashpa kawsashun. Dios pakshimita kazushpa kawsashun. Dios pakshimitaka rakishpa kawsashun shuktikunaman. Predikashun Dios pakshimi Biblia nishkata willashun. Kay punllakunapi ñukanchik ima tukushkata, ima pasashkata, ima roshkata, ñukanchik experiencias kunata parlakunchik willakunchik. Kishpirinamanta parlashun. Y a Dios imata ñukanchik purushkata willashun. Y a Dios karuna ishak tukushpa kay mundo kay pachamu shamurka ñukanchik riksi tukuchun. Payka Dios tigmi kan. Payka hatun cruzpi wañurka. Wañushkakunapak chawpimanta hatarirka. Kikin ñukami wañuna karkanchik. Paymi ñukanchikpak grande wañurka. Cristo Jesuspak yawarka tukuy ñukanchik huchamantami mayllan, kishpichin, perdonan. Kay alliwillaytami yachaqyachishpa predikashpa katina kanchik ñukanchik wañunga horaskama o mana kashpaka Cristo Jesús tigrankakama. Y a Diosatik ayudachun alliwillay evangeliota parlashpa yachaqyachishpa willashpa katinkama. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.